okushaboku kubira hambugaza ishaka Bushenyi municipality. Umujenyi mukuru abirara Anet Mugishaka Tusime owabirari umujenyi mukuru akujaguze emyaka igana y'ekigombe cy'abanyihe omudini y'abakristo munsi yona aho parish mukaga okurugumura Bushenyi mpango zeteranira hari St Kagwa dinare Bushenyi okujaguze ekiro kikureki. Abakazi abaremerwe kumanya icyo bari bagatwara abashija b'abenkoni hamwe n'obutabaha ekitiinisa ekibashemerire bahirwa akakoryo akomuzire Bikira Maria yakozise. Very humble na wale bacisha niche norebo kwa kwetwaza abacyara ntimanyisa ngo nitwe tutwaze kurungi tureme kwetungura tukamera amabango tugenda hansi mukama naje kutungura kana bana bitundu batunga ecyo kureberaho. Nabwanyuma umunyishengero kazi kandi biraryo muramaje mukuru ayegisire aha kibineki ate yahabura abazire akora abana tukatayiraho kana twareba ubu yamugira tukongasha umwana wanje wayine jikaneba so butamara mwana yamugira ati mama humura wayine neza kumaka echo it is still relevant abo kubitonga abazire twakibasagambira abana bitu bakatura abakora bakaturisi abitwine ogosiyona badikika miliyoni wasanga miliyoni 3 soka ngunubo banyihe kandi bakora urubo mukuru ukutambuza ikigambo orukure bwombe ibyo butumwa habwambara Archdiocese Reverend Father Rutaremwa Portaziyo ashabere abarukushomesa na munonga barkwegitiro mu kibina cy'abanyihe okugira emitwarize mirungi omubarukora byona twetwa ubega Russia kandi akukiruka ka recruit no kuronda abanyihe basya nyowe kinkugambira abanyihe abo St Kagwa komisiumu ninyenda ngutwena tukunde omuzere Bikira Maria akugira butonganizibwe nko kwatonganirira zire Bikira Maria nuwe nyina Yezu nuwe nyina w'abantu wamwe kwasa na kubumbatira. Parish zeteranira hari St Kagwa ne Kitabe Parish, Bedoma Parish, Cyamuhunga, Buhimba hamwe na Rugazi. Amakuru agashakwa Mayiko atwakiri.